Dakle, poštovani građani Crne Gore, ovo je prva demokratska vlada u istoriji naše zemlje i prva vlada koja predstavlja volju naroda, a ne zaboravite da smo volju naroda uspjeli da ostvarimo većinski u neregularnim uslovima na izborima koje ste vi organizovali u datumu koje ste vi odredili i pod uslovima koje ste vi postavili. Što govori o velikom brodolomu koju je vaša partija doživjela i ovo je zadnji put da će ovaj broj poslanika vašeg poslaničkog kluba biti u državnom parlamentu. To je prva stvar. Tako da svako treba da slavi Dan demokratije. 30. avgust jeste istorijska pobjeda slobodnih građana Crne Gore. I nadamo se da tranzicija, bez obzira na sve probleme, bez obzira na sva trvenja, na nerazumijevanja, na različite koncepte, će u jednom trenutku ipak označiti da je ova zemlja pokrenula demokratski točak i da će svaka naredna tranzicija vlasti biti i jednostavnija i prihvatljivija za sve one koji većinski budu odlučivali o svojoj vladi. Druga stvar, sve što se desilo poslije izbora je bilo skoro pa fenomenalno. Svako je očekivao sukobe, vi ste očekivali sukobe, vi ste priželjkivali sukobe, ali ponašanje i vaše partije i ovih ljudi ovdje, i ljudi koji su sastavljali vladu, i ljudi koji su uticali, i međunarodne zajednice, je nadišlo ono što je bio politički moment Crne Gore i mi imamo tranziciju koja je bila potpuno mirna i dostojanstvena uz tačno nekoliko incidenata koje opet ovdje, kažem, su bili pod organizacijom dijelova policije Crne Gore i kriminalnih struktura. Ove vlasti odlazeće. Dakle, molim vas samo to da objasnim. Vi kad ste došli na vlast 90. svugdje u regionu je buktio rat. Vaša vlada, predsjednik koji je ovdje sjedio, 7 puta je bio premijer. Bio je sastavni dio politike koja je vršila deportacije, ratne zločine i razne aktivnosti koje nemaju nikakve veze s ovim ljudima ovdje zato što oni nikad nisu bili vlast. Mi kad preuzimamo vlast, vama ne fali dlaka sa glave. Vama ne fali dlaka sa glave. Kad ste ovdje kupili pozitivnu Crnu Goru 2015. godine, napolje su bile horde policije i onih kornjača u punom naoružanju. Ko vas danas štiti? Kod koga vama nešto fali? Ko je vas nešto napao? Šta vi mislite da je ono kodno ime koje ste vi, doktore, vrlo nekorektno rekli, da je spržena zemlja, kodno ime za neki srpski svijet koje to nije nikakvo kodno ime, to je istina za državnu pljačku koju ste vršili 30 godina. Poštovani građani Crne Gore, mi vladu preuzimamo sa 600 miliona eura nedostajućih sredstava za 2021. godinu i sa 4 milijarde eura duga. Sa 4 milijarde eura duga nam ostavljate zemlju i pričate da nije spržena, dok se vaši funkcioneri bahate u vilama od po nekoliko desetina miliona eura. Što vi mislite? Jer vi mislite da mi možemo da pređemo preko toga tek tako? Vi pričate o jednoj nacionalnoj vladi. Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Ja nisam etnički ni Crnogorac ni Srbin. Poslanik Čabazoviću, Imam pravo, molim vas, samo seku, ja presjedavam ovom sjednicom, ne vi, samo me se slušajte. Dozvolite mi da završim. Ja presjedavam ovom sjednicom, dozvolit ću vam. Dozvolite mi da završim. Molim vas, poslanik Čabazović, molim vas da birate riječi i da doprinesete civilizovanoj raspravi u ovom parlamentu. Ja od vas to očekujem. Ja se sjećam da je riječ sramota, riječ koja je zabranjena Poslovnikom. Poslovnikom nema zabranjenih riječi, ali ima potreba i ima moje očekivanje od vas da doprinesete radu ovog parlamenta kakav, čini mi se, zajednički očekujemo. Vas da sam doprinosio i doprinosit ću dok budem ovdje ću doprinositi. Šta vi, kakva je to priča o jednoj nacionalnoj vladi? Pročitajte Ustav. Ako uzimate po 2000 eura mjesečno, uzmite Ustav i pročitajte ga. Mi smo građanska država. Ko ste vi da brojite krvna srca nekome da li su Crnogorci ili Srbi? Ko ste vi da to radite? Ko ste vi da govorite nekome da li on po nacionalnosti ovo ili da li je vjerski ovo ili da li je vjerski ono? Ne pričam u mikrofon jer ne želim kad je u mikrofon čuje se previše, obraćam se njima, a doću i do svojih prijatelja.
Osjećajte se potpuno sigurno, koleginice. Zato što vičete. Pa Stanite malo, deca. ne vičem, nego sam transparentan. Vrlo sam transparentan. Dakle, dozvolite mi, kolega, da li želite da mi dozvolite da završim? Molim vas da nastavite, kolega Abazović, uvažavajući ovo što ste čuli. Mi smo građanska država. To znači da ne možemo ljudima u vladi brojati krvna zrnca i tretirati ih da li su tamo Srbi, Crnogorci, ljudi koji su vjernici, ateisti, agnostici, ovakvi ili onakvi. To ne možemo da radimo. Nemojte to da dozvoljavate sebi. I da vam kažem jednu stvar. Vi ste 30 godina radili sve da opljačkate ovu Crnu Goru, da podijelite Crnu Goru, da posvađate Crnu Goru. Ali znate što je tragedija? Vi nastavljate nas iz opozicije da gurate u sukobe. Vi crtate meta ljudima. Meni crtate mete. Meni crtate metu. Tak, vi crtate metu iz DPS-a. Vi koji dolazite ispred moje kuće kad nisam tamo. A ja vam kažem, evo me ovdje, makar je mene lako pronaći. Makar DPS mi crta metu i kriminalni klanovi. Poslaniče Živković. I nemoj da me prekidaš. Poslaniče Živkoviću. Za tebe imam posebnu Poslaniče Živkoviću. Za tebe tek imam posebnu priču. Poslaniče Živkoviću. Kad pričaš o četnicima, morat ćeš da se osvrneš na svoju okolinu. Zato što ja znam sve što ne treba o svakom čovjeku. Pa i o vama. Eto. Nastavljam, molim vas da vam... Dakle, priča se da li je vlada ekspertska, da li je vlada apostolska, da li je vlada građanska, da li je vlada pripravnička, da li je vlada Zdravka Krivokapića, Srpske pravoslavne crkve. Andrija Mandić je rekao, ovo je Dritanova vlada. Ja da vas kažem jednu stvar koja je najveća istina. Ovo je vlada poštenih ljudi. Ovo je vlada poštenih ljudi. Je li Jakov Milatović ukrao nekome nešto? Koliko imaju staža? Je li Tamara Srzentić ukrala nekome nešto? Je li Mladen Bojanić ukrao nekome nešto? Je li Sergej Sekolović ukrao nekome nešto? A ja da vam kažem, u vašoj vladi sjede ljudi koji su ukrali nekome nešto. U vašim poslaničkim klubovima sjede ljudi koji su ukrali nekome nešto. Evo ga čovjek ovdje, ima 50 krivičnih prijava. Evo ga čovjek ovdje nije došao, 10 miliona eura smo izgubili zbog njega, zbog limenke. Mislite li da neće odgovarati? Odgovarat će. Ako bude prošla vlada, a sticajem okolnosti budem zadužen za bezbjednosni sektor i za koordinaciju službi, možda, ne znam, i vi ste na spisku. I vi ste na spisku, samo da vam objasnim. Ako bude prošla vlada, a bude pripala meni ta odgovornost, možda budem neuspješan. Nećete morati da me smjenjujete. Ja ću sam podnijeti ostavku. Možda me neće pratiti tužilaštvo, možda me neće pratiti policija, ali ću izaći pred javnost ili ovdje ako mi dozvolite ili bilo gdje i pokazati, uprijeti prstom uz svakoga ko pravi opstrukcije da se zemlja ne oslobodi kriminala i korupcije. 30. avgusta sam obećao da Crnom Gorom više neće vladati mafija. Isto važi i za ministre koji budu izabrani večeras ili sutra. Niko ne smije da ukrade više 1 euro iz državnog budžeta, a da se zna, a da zbog toga ne snosi disciplinske i svake druge posljedice. To je ideja ove vlade. Ideja ove vlade je da vladaju pošteni ljudi, da ne vladaju kriminalci, da ne vladaju ljudi iz sjenke, da ne vladaju ljudi koji su oštetili ovaj budžet i za to dobili debelu nagradu. Što vi mislite? Da se zavijete u crnogorsku zastavu kao Verica Maraš, da uzmete 10.000 eura mjesečno, a preduzeće odvedete u propast? Ne znam šta je u vašim srcima, niti što je pod vašim šeširom, ali jednu stvar znam, da IQ 86 u prosjeku rasturi ovu zemlju. Rasturi ga IQ 86. Vi želite da se ga zadržimo na 86. Mi želimo da idemo dalje, da budemo normalna država. Možda ne možemo da budemo kao Luksemburg, ali treba da težimo da svi ne odemo u Luksemburg ili u SAD. O čemu vi pričate? Ja dolazim iz manjinskih naroda. To su najsiromašnije sredine. Ja dolazim iz opštine koja ima najveće prirodne resurse. Jedina je opština koja je siromašna na jugu države. Vi pričate o zaštiti manjinskih prava. Ko ste vi da pričate o zaštiti manjinskih prava? Ko ste vi da pričate o zaštiti manjinskih prava? Vi koji ste ljude deportovali, koje ste ljude tjerali, nemojte vi meni govoriti da se smirim, ja sam vrlo smiren i vrlo relaksiran. Ali ću vam objasniti neke stvari, jer moram da vam objasnim.
Da bi znali za ubuduće. Da bi znali za ubuduće. Dakle, ne možete vi da pričate priče za malu djecu i ovdje kako će, nas ne zanima 1918. Ja predstavljam grupu političara koji žele građansku, evropsku i ekološku Crnu Goru. Mene zanima 2024. Mene zanima vizija naše zajedničke države 2024. Vi hoćete da nas svađate, da objasnite kulturnu matricu, da neko ko je Albanac ne može da sarađuje sa Srbima. Može. Što je problem? Ovo je zajednička država. Vi hoćete privatnu, ne možete više da imate. Privatne države više nema. Crna Gora je građanska, pripada svima. Ne trebaju nam lovćenske straže. Nama trebaju budžetske straže. Nama trebaju budžetske straže, ljudi koji će da čuvaju i prirodne resurse i kasu ove države od onakvih kao što ste vi koji su vladali do sad. I to je poruka. Da radimo pošteno, časno, da se okupljamo. Umjesto da smo srećni što smo pozvali neke ljude koji nisu članovi stranaka da preuzmu odgovornost, da rade, da se trude, da pokušaju. I ja vas molim da im damo šansu. Nije problem, neka ne traje vlada, ali moramo da znamo da samo zajednički možemo da postignemo cilj. Zakon o porijeklu imovine, zakon o lustraciji mi ne možemo da donesemo bez državnog parlamenta. Ako ga izglasamo ovdje, krenut ćemo. I ta priča iz Njemačke da nije prioritet Milo Đukanović, jeste prioritet Milo Đukanović, ali prioritet je prvo da sastavimo vladu. To je najveći prioritet, da bi mogli da krenemo. Jer ne možemo da radimo ako nemamo uslove da radimo. Idemo dalje. Oko ministarstva, da kažem nešto u pozitivnom smislu. Dozvolite, molim vas. Oko ministarstva da kažem nešto u pozitivnom smislu. Da li je 12 ministarstva dovoljno? Nije dovoljno. Pa čekajte ljudi. Čekajte ljudi. Pa 16 ministarstva ima Francuska sa 66 miliona stanovnika. Gospodin Čabazović, samo prevodite kraju, a bit ću fleksibilan koliko sam bio i prema vama. Gospodine predsjedniče, dozvolite, molim vas. Preuzet ću minute od koleginice, ona je malo uštedila, a uštedio je i naš prijatelj iz PZP-a, tako da dozvolite samo da iznesem. Samo prevodite kraju, da budemo tolerantni i korektni prema svima jednako. Nikakav problem nije. Dakle, Španija ima 20, ali ima 46 miliona stanovnika. Niko ne kaže da smo mogli da pronađemo 12 Nikola Tesli u Crnoj Gori. Samo želim da kažem da ljudi rade, da krenu da rade, da je mandatar iznio ekspoze, da u ekspozeu bez obzira na sve kritike, na sve stvari koje postoje, ima mnogo dobrih stvari. Da smo uveli praksu da to ranije vide poslanici. Bio sam ovdje u Skupštini zajedno sa vama 2012. Stvarno nisam bio 2016. jer smo tada bili u bojkotu 2012. Dobili smo ekspoze 5 minuta ranije koji nije imao ni korice ni bilo šta. Imao je neke gluposti koje ste pričali u kampanji da ćete otvoriti 40.000 radnih mjesta. Što ste vi uradili? Što ima veze što piše na papiru? Najvažnije što se dešava u praksi. To je najvažnija stvar. Svako će moći da vrednuje rezultate vlade i kroz premijerski sat, ali i generalno i kroz ono što se bude dešavalo, da li ta vlada odgovara njegovim potrebama ili ne odgovara. Ali pustite nas više da počnemo da iskoračimo. Vi i vaši mediji prestanite više da širite otrov prema građanima Crne Gore, da ih gurate u sukobe. Vi ih gurate u sukobe. Vi želite da ljudi budu posvađani. Ja želim da ljudi budu pomireni. Ja vjerujem da cijela vlada želi da ljudi budu pomireni i da završimo oko Pljevalja. U Pljevalja smo bili 1. septembra, ja lično 2. septembra mandatar Krivokapić. Razgovarali sa ljudima. Bio sam i u islamskoj zajednici. Iako tamo ima ljudi što rade za DPS, ali šta da radimo? 30 godina vlasti mora ostaviti posljedice. Lično ne mislim kao neke kolege da mi treba tenkovima da krenemo i da mijenjamo vlast. Lično mislim da smo svi sazreli i kao ljudi i kao političari da možemo sve uraditi civilizovano. Ova vlada, na vašu žalost, ima i međunarodnu podršku. Jeste li čuli iz jedne adrese da se neko bunio? Osim plaćenika koje dovodi radiotelevizija Crne Gore, javni servis, plaćajući to parama budžetskih obveznika i mojim parama da bi blatila ovu vladu i članove ove vlade. Takva praksa mora da se prekine.
Dajte da radimo svi zajedno, dajte da radimo pošteno, dajte da radimo časno, dajte da pričamo o razvojnim projektima, da se takmičimo u stvarima, u idejama, a ove priče koje vi imate, ove priče, molim vas, ili nemojte ih pominjete, ili ih smjestite iz ovoga doma. Građani ne žele svađu. Građani žele da pomireno krenemo napred. Građani žele bolje uslove, bolja radna mjesta, veći životni standard. To možemo da imamo samo ako budemo imali socijalnu koheziju. Bez socijalne kohezije nema investicija, nema stabilnosti, nema razvoja biznisa, nema osjećanja sigurnosti. Mi moramo da emitujemo, da radimo sve suprotno od onoga što ste vi radili u prethodnom periodu. Završavajte, poslaniče Abazović, završavajte, molim vas. Izvolite, neke kolege ste pustili da pričaju po 10 minuta više, mene prekidate sad na 4:08. Nisam pustio 10 minuta više i molim vas, saglasno dogovoru sam pustio koga sam pustio, jer se onda poslanik Pokreta za promjene odrekao 5 minuta. I nemojte vi da dilite lekcije o načinu vođenja sjednice. Ja vas molim da privedete kraju svoju raspravu, ja sam maksimalno fleksibilan i tolerantan. Izvolite. Hvala. Imam još neka pitanja koje zanimaju javnost. Zbog toga želim da vam kažem. Dakle, oko odnosa sa našim susjedima. Mi želimo da gradimo najbolje susjede, najbolje međususjedske odnose. Vi želite da nas gurate u sukob. Mi to ne želimo. Što se tiče odnosa sa Srbijom, konkretno ako vas interesuje, krenut ćemo od nule. Nova vlada treba da krene da gradi nove odnose. Mi ne želimo svađalačku politiku. Ako je neko želi, neka je primijeni. Ako je neko želi, neka je primijeni. Moći će da je primijeni samo do sutra dok se ne izabere ova vlada. To je to. To je to. Da mi uđemo u vaš vrtlog širenja nacionalizma, ne pada nam na pamet. Ne pada nam na pamet. Dakle, sa svim državama u regionu mi želimo da gradimo najbolju moguću saradnju. Naša diplomatija ne treba da bude politička u smislu partijska, nego treba da bude državna i treba da odgovara svemu onome što bi bilo jedna ozbiljnost države koja je mala, koja ima malu populaciju, čiji GDP značajno zavisi od turizma, pa samim tim i od dobrih odnosa i relacija sa svim državama prvo regiona, a onda i cijelog svijeta. Mi želimo da zadržimo kurs koji smo do sada imali, oko toga smo se dogovorili, potpisali smo sporazum, razumijem da je on suprotan programskim odrednicama nekih partija. Kolega Radunović je lijepo rekao juče da smo mi morali da napravimo vladu kompromisa. Ovo je vlada kompromisa. Kolega Joković je juče rekao da možda nismo dobili ništa, ali smo dobili sve. Neka bude da imamo sve, neka građani imaju sve. Građanima nisu potrebni političari, ni kao Dritan Abazović, ni kao moj drug Joković, ni kao bilo ko drugi. Građanima je potreban prosperitet. Kada budemo imali prosperitet, svi ćemo biti srećni, zadovoljni i imat ćemo mogućnosti da se mnogo bolje osjećamo u sopstvenoj zemlji. U želji, završavam, u želji da se ova vlada izabere i da ona polaže račune državnom parlamentu i građanima Crne Gore, da ostvarimo uspjeh, da ono što smo 30. avgusta ostvarili kao istorijsku pobjedu svedemo na to da imamo jednu vladu koja će mnogo da se diči svojim rezultatima, dobrim rezultatima u narednom periodu, sa fokusom na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, sa fokusom sprovođenja svih istraga i neophodnih procedura prema svim javnim funkcionerima koji su kršili zakone Crne Gore u prethodnom periodu, sa željom da ona bude ekološka i sačuvamo naše resurse, odbranimo naše rijeke, jezera i sve lokalitete koji su značajni, sa željom da građani svih nacionalnosti, i Crnogorci, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, i Muslimani, i Hrvati, i Romi, i svi koji ovdje žive se osjećaju potpuno sigurno, lijepo i komotno u svojoj, našoj, zajedničkoj Crnoj Gori. Ja želim da takva Crna Gora zaživi. Ova vlada će biti posvećena tome. Ako ona u tome ne uspije, nikakav problem, doće neka druga. Ali to je cilj. To je cilj kojim svi mi ovdje 81 treba da težimo. Da budemo jedna moderna, ozbiljna evropska država i da se u njoj niko ne osjeća loše. I neka živi takva Crna Gora i neka živi takav koncept i takav koncept evropskog promišljanja i nove politike i nove vrijednosti koju želimo da afirmišemo u našem društvu. Zahvaljujem.